Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. West KARBI ANGLONG Phelangpi Kheroni ASDC Asai Hemalong APHLC ASDC Jakas 24+ Organization KSA CCU HDL KNCL apen Ratsai Klembang atum pensipatir piponsi sit in demonstration cum public awareness program on MOS 2021 MIP ing Nippon. Kedam tang MOS kache tok along close to Tria Puthak Chikroi Kripu kache songpon nonpon tame ing tontila. Son si West KARBI ANGLONG tharve hidi ben kilometer hini sose armu chejeng ponsi MOS 2021 Puthak che songpon lu. Abhitu ASDC Asai Hemalong Radamai PC tame ing Nippon. Ang tong ing tipen kaning je ponke labang so MOS 2021 close to 3 ke che aphan long recap ke thopi lapen nominated truck kado kave crate truck anke ke thowang bangswarni ke nang keli rokke tim KARBI ANGLONG ke japon CM tuliram rong hang lapen kachirap donatum ke lut chok ajoksi bangsoalam nangklang rok luputa tim KARBI ANGLONG mate KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari aphan akoi pipon song tharatum che song pik ke bangsoalam nang ini labangso a reservation seat ke pik nang ji problem nang kele ke labangso tim KARBI ANGLONG ke japon CM ka tuliram rong hang lapela tim KARBI ANGLOng ke japon putungan kitu tum chok kahai se kum chok joine nolete atima labangso panggawe non bangso atingal bilang dukun chok bisi non ke la longi ke thoke kiti ke depan pinang si polam benang kile rong la sini di puji pobang ke la tingal bilang ke jatum alang ni ton ke sonia bong sido ke theke ginu kali polam de aning ke no atima ke theke ajo yesi longi ke bisi bitu terlo matek polam de aning ke no yesi la longi ke thoke bisi bitu no lasi nimi ki puji pobangke ngali tum pheke une potangte ar pobangke rai green ke chok chelo Halapu 24+ Organization Lipson rong pharpen kaning je ponthuke methang political aja kong nang virchok e methang alam ki jutang virchok aphi ekeng pak chi bithaya ve set ke hemprek long sita chong hoipo KARBI ANGLOng tum keng bak chi bithaya ve set e methang lamet lantong bitang jubat e methang political rights aja kong nang virchok aphi si itum hemprek nang kelong bodu nang hemprek long na chong hoipo itum kupisi kubilo tum klemi lang gela dang e methang keng bak chi bithaya ve set ke ini tum hala keinang virchok aphi keinang na hok dera aphi ini tum da KARBI ANGLOng keng bak chi bithaya ve set aphi si nang lihat di puram ke do KARBI tum si chok theke hala tum nang chi to tum deke hala hamren ke do KARBI tum si chok theke kopri kheroni phelang pi awar ke do KARBI tum si chok theke keinang virchok be nali tum tum karto ve che koi chota tum kopi sele dulang kapadusi lasi ini tum dong masap sueta tum dong achang solang man apor tulang kaceto pini ladak itum ESCC asai hemlong si ini tum dak mai padokok pusame ladak kopine parti meeting kali komane politically komane han kirung manji komane han ke japon ni pulang ke pini ladak ke ingloso mane KARBI tang dei KARBI bu halong so ka ching rai kom halong so ka cheja halong so ka chetoji alam theka ching bai phansi mini chat se pe pilong so chatai lo bi ka chepong bangso kache songalong MOS 2021 close to 3 khamkhe thip nangjipu penang an cherok tok armu chetodun phelang pirong su pilong pinidak hamphang song doan kacharia song doan lapen locharia song doan chingrum pet pen nonda nang kachari nang kachalona tumphan kachedan bang chedan nang popula bangso asyang tong pinidak penta pe barpon lasi la kachingrum pet nangji pot he bangke la hello pinidak KARBI ANGLOng ar lu bang ke nonda nang kachari atum ke kopilo mage klen bangke isi pen isi tum KARBI tum han amoy akeng apu kadu ka velong ta amek bangke paklu heta son sinang klem isi pen isi nang li kache song ma sinang li pacetang la puan sinang klem no nang kacedan methang ke phan lata asini li puji bu bangke si ma ke hai tuliram rong haning je verdity ni phang ke nang theri ni chujeng isi ta klem hir he pusi lang ni ye verdity tani li puji bu bangga alang li puson no na bangke la imit hang kheyang bong se alang li phere re chot ta phere bangke kona ne la ke che ke be kona so phansi phere chot alang li theklong bangke la si
lami thang ke phan cherai kom nang ji polong bangke amoy arbung abi sita ami thang khai pan che dong rob de ning polong te hadak bangke amoy arbung tang pik la poson si tum bang thek long lo Don pen KARBI ANGLONG ke dotang sik sidula jakong autonomous council jakong kapang bo nang ki pia kamsi ohom sorkar la pen bharat sorkar tu bang claim rong la sipini nitum ladak ASDC CCU Jakas 24 plus APSLC pendang lo KARBI lo charlia song KARBI so ching thura song nitum chelang pet pen pini kache sonang deng deng nang koklo tarik 3 September ni kache tokona MOS along ke do ke chok je ado pha amukha prapjin pen pa praisi non la KARBI ANGLONG along KARBI rar phan ke rai kom a tamang deng ohom sorkar bharat sorkar KARBI ANGLONG sorkar tum deng wek nangji la pen bharat sorkar ohom sorkar phan tum chuning rilo la bang so ni tum kache song badua ke phan ke lang selet pene pula sola ma besita sik sidul arono teng pen la dak inglong so tum phan ke rai pitang acha kong bang ke men tu ne ta pang bolong le la bang so ka pang bo ni tum che don tu thek thela ke la Dongkamukam Penjitul Ronghang, KARBI ANGLONG News. Preni Phaingkora Nerkep Arni Akimi KARBI ANGLONG Autonomous Council Secretariat Meeting Hall along KARBI ANGLONG Autonomous Council Pen Tokbang Sikari Tisophan Karchopon. Bangsokar Chuamaya along KARBI ANGLONG Autonomous Council Art and Culture Department Pensi Chipatir Piponlo. Maike Phalamthe Ranite Rangpi Deputy Director Pensi Maike Phalamthe Thanpajirmi Ponlo. Tokbang Sikari Tisophan Language Society of America Ahinpen Excellence in Community Linguistic Award 2021 Kedamtang Arkoini Phai Kreke Thomarni Pipajir Ponlo. KARBI Akheaphan Nongmeke Wan Pithegajok Ningche Parong Dunsi Kachoropon Padoponlo. Labangsokar Chuamayalong Manpeng Pen KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chetongdun MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng EM MAC Board Chairman Kedoan KARBI Lamedamai Mepu Hukur Singh Rongpiatum Chetongdun. KARBI ANGLONG নহয় ভাৰতৰ সেকেন্ড লিংগুইষ্টিক অফ আমেৰিকান এইটো বঁটা লাভ কৰাটো ভাৰতৰ ভিতৰত সেকেন্ড তেখেতে পাইছে যে আমি KARBI ANGLONG অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি আদৰণি কৰিছোঁ আৰু তেখেতে এতিয়া কাৰ্বি ডিকশ্যনেৰী বনাই আছে আৰু যিমানখিনি বহন হ'ব সেই কিতাপ প্ৰিণ্ট কৰোঁতে KARBI ANGLONG অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি বহন কৰিম আৰু এনেধৰণৰ মই আগতো কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ মিডিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু লগতে আমাৰ KARBI ANGLONGৰ ইয়াত বাহিন্দা ৰিপৰ্টাৰবিলাক আৰু লগতে যিবিলাকৰ ৰাইটাৰ্ছ যিবিলাক লিখক লিখিকাবিলাক আছে 10টা কিতাপ লিখিলে KARBI ANGLONG অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ তেওঁলোকৰ কাৰণে দিয়া হয় Hawarkehat constituency ke parlo Sangti Mili number 2 Jhawau Tularam Boro Medium School along Tezpur Pen Kewang Leon Club Atim Mate Eyes Specialist Atum Ahin Pen Free Eye Checkup Lapen Sosma Mate Megdong Plak Keron Ponasai Kedengpon Laso Asai lagi Hawarkehat Mohila Morcha Ahin Pen Cipatir Pipon Lapen Laso Asai along KARBI ANGLONG Autonomous Council Medical EM Khonsing Rongpi Chetong Dunsi Mayar Dipidun nong balijan arong along Imeke celang isi akem nitum nak imeke lang apam isi akem nitum di labang so akem along Durhat Lions Club pen tabang doktor itu bang Fliwa apen ke labang so akizoy pen imeke celang itu akem abang ke ini jet pen sitame apang nitum isi akem bielo kalau kata bang kepenon isi aku mau penap dokter lah labang kedunong rongkut high school along bang ini ladak Prai bang korot sokrat soksi amune tum pini ada amek cilang long lo chosma tolong pon long lo laben ke chosma pen kethek long le tum han sitame ha jur hat an amek cilang ya phan awar sai sitame ada pini to list kuri pon lo Lions Club tum ane chak si ada an sitame alang le tum han mo nang hang ku pusipu mobile number pen ne da mitum enon eto ben ke isiala mage sarpi atum ane alta ke ong atum si bisi nitum ke hang lo prai likepen anpara arta ke ong atum si pini bang tidak ada bang nitum ke hang
क्रेनी फाइन करा नेरकेप आर्नी मांजा पुलिस स्टेशन के पारलो 22 माइल आलोंग इंगडें क्रेसिया फार्मान यूनाइटेड लाभाब दुईचेन आमाय के पादोपन लाबांसो आमाय आलोंग आलोही सारपो मानपेन प्रदीप दिफुसा चेतोंगदुन लापेन पेनांग आन के थे के दिंगा तुमसी तमे चेतोंगदुन सी मेसेन पेन लाबांसो आमाय पाचुन पन मांजा पेन जुनेसन रंपी कार्बी आंगलंग न्यूज আমি জীয়াই থকা বা আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াত ভগৱান বুদ্ধৰ আশীৰ্বাদ সদায় বৰষুণৰ দৰে অবিৰল আমাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ ৰূপে মানে আহি থাকক অথবা কি বুলি কয় এই ওপৰৰ পৰা মানে পৰি থকাটো নিয়ৰ নহয়